I veliki pozdrav ste mi došli u moj novi video klip. U današnji klip radimo odgovore na pitanja koje ste mi vi postavili u jučerašnjoj najavi za Q&A. Naravno, ovo je specijal povodom 800 subscribera. Pa krenimo na prvo pitanje. Alien pita, kada će snimati gameplay sa facecamom? Gameplay sa facecamom očekujte vrlo uskoro. Počnem da planiram neke nove igrice i gdje ću bacivati facecam, najvjerovatnije sa Akve. Sljedeće pitanje. Kojeg si prvog youtubera pronašao na JT? Pita Nemanja HD. Prvog youtubera koji sam pronašao na YouTubeu bio je Muđa. Izašao mi je njegov klip u predloženim video snimcima i svi su bili ludi za njim i rekao hajde pogledam što ima to toliko zanimljivo. Svidjelo mi se kako on igra FIFA-u, tu sam se pretplatio na kanal i počeo sam da mu gledam sve ostale klipove. Kasnije sam saznao za još mnoge youtubere i pratio ih i tako sam i ja počeo da snimam. Sljedeće pitanje. Ime ovog kanala ne mogu da pročitam, nemoj da zameriš. Luke Ksok, evo person. Da li bi napustio YouTube da ti on smanji subove do 0? Pa ne bi ga napustio, krenuo bi sve iz početka, naravno na ovom kanalu, pošto tu bi bili pregledi koji bi mi dali motivaciju. Imam 9500 pregleda, oni bi mi dali motivaciju da nastavim na tom kanalu, da krenem iz početka. Sljedeće pitanje od mog brata Alena. Koje igrice planiraš da snimaš? Poz od brata. Evo veliki pozdrav za tebe, braćko. Brate, pa planiram da snimam igricu Half-Life, Counter-Strike i GTA San Andreas sa facecam. Sljedeće pitanje od Liki Darda. Da li će snimati GTA San Andreas? Rekao sam već da ću ga snimati. Omar Vlogs pita koje ti je pravo ime i prezime i koji screen recorder koristiš? Krasi. Hvala ti na ovako lepim rečima, veliki pozdrav za tebe. Ime i prezime ne otkrivam. Koristim Fraps screen recorder. Sljedeće pitanje. Postavlja Dejan PvP Master, veliki pozdrav za tebe. Gdje živiš? Živim u Beogradu. Koliko si dugo na YouTube-u? Kanal sam napravio od 9. septembra. Imaš li brata ili sestru? Imam starijeg brata. Koliko imaš godina? Imam 14 godina. Čestitam ti na 800 suba. Evo, hvala ti na ovako lepim čestitkama. Sljedeće pitanje je postavio Sketli AE. Odličan video, brate. Moje pitanje je zašto baš igrice IT, igrice i tehnologija? Pa to što moj se kanal pretežno bavi stvarima koje su vezane za igrice. Znači kako je nastala neka igrica, kako se igra misija iz te igrice, top 5 najboljih igrica, najskupljih i zabranjenih i tim stvarima. Igrice i tehnologija zbog toga što se bavim i tutorialima, što se bavim i unboxing nekim uređajima, to jest reviewima nekih uređaja i tako dalje. Jel ćeš uskoro baciti facecam u klipove i šta te je cilj na YouTube-u? Pita Denis HD i to je jedno sljedeće pitanje. Pa da, ubacit ću facecam, sad isto ubačujem facecam, ubacit ću i u gameplay kada budem snimao. Cilj na YouTube-u mi je da sada 1000 subscribera. Nele Gaming pita, koja ti je inspiracija za nove klipove? Inspiracija za moje klipove su ljudi koji mi daju podršku, koji me redovno prate i koji mi lajkuju klipove. It's Tomo pita, ovo je jedno dugačko pitanje. Da li ikad, do kad namjeravaš da snimati za YouTube? Za YouTube namjeravam da snimati što duže i nikad ne bi prestao, ali otko znam, može se desiti nešto neki događaj zbog koga ću ja prestati, to niko ne zna. Je li ti roditelji znaju da snimaš za YouTube? Roditelji ne znaju da snimam za YouTube. Ako znaju, jesu li ti podrška u tome što radiš? Ne mogu mi budu podrška jer kao što sam rekao, već ne znaju da snimam za YouTube. Reći ću im na 1000 subscribera. Može li reklama za moj kanal? Brate, dao bi ti reklamu, ali ovo je Q&A, to je pitanje i odgovor, nije reklamiranje YouTube kanala. Šomi pita, gdje živiš? Živim u Beogradu. Moj drugar sa kanala Renault HD Nikola, veliki pozdrav tebe, da li ćeš snimati vlogove i koji telefon je po tebi najbolji? Pa vlogove ću možda snimati, najvjerovatniji prvi vlog će izaći kada budemo išli na Balkan Tube Fest ti i ja. A koji je po meni najbolji telefon? Po meni najbolji telefon ona cigla Nokia. To je najbolji telefon ikada, znači najjači telefon. Sljedeće pitanje postavila Nina de Pup. Prvo, čestitam kralju, kao drugo imaš mlađeg brata ili sestora kojih imaš, da li su ti dragi? Imam starijeg brata i drag mi je, valjda. I posljednje pitanje za danas jeste od Stevketa. Gdje živiš i kada si otvorio YouTube kanal? Evo, brata, živim u Beogradu, YouTube kanal sam otvorio septembar, da je 19. Mislim da je 19. septembar, a počeo sam da snimam od decembra. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog Q&A, to je pitanja i odgovore i ovog specijala. Ako vam se video, ostavite like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećem klipu, ljudi. Veliki pozdrav, peace out.